Dumelang, nna ka lebitso ke Entle Lindiwe wa ha Mosiza. Today, ka di 14th of September 2024, it's my wedding day. It's a traditional celebration. Ke nyalwa ha Nkutswe ko Batswaneng. Ke mo Mamelodi mo Siwane. So ka tseno ke thabile ke re ria ke lenyalo la firstborn wa ka e le Lindiwe Msiza. Ke khopela hore ka mkho o tshwereng, ka mkho o na le tlhompo, ka mkho o na le lerato o rateng batho ka teng, o trepule o ba rate ka mkho le ba ko bhadi ba hao o ba tshware pila. Ke nna Monica Nkosi ko kwa Lindi ke firstborn ya ka. Today we celebrate lenyalo la gage. Ke rata ho leboga my photographers abuti Lazarusthema, my makeup artist Ed Gifted, my batho ba ka ba deco Entle Events. Ke rata ho leboga di family ya ka, all the people who've been with us throughout, the support ya di neighbor, the support ya di friends. Thank you so much. I feel so happy. Everything is finally coming into place. Thank you so much.
amen akekho kodwa ke hayi kulungile noma kunjalo ukuphi la bayambhalwa bazi ukuthi kukuphi la kusemshado umshado wadala kudala that's why nami ngihamba nalo kwami ngashada nokwami salilizela kwaba nje masesishada kuyashadiwa lapha emhlabeni sihamba two wena usahamba 1 bhekisisa namhlanje bhekisisa uzosuka nomunye ngoba la ufuna two uyazi umshado waqala kuGenesis wabuya waza futhi wagcina eTestamentini elidala kuRevelation namanje usaqhubeka umshado ngizawuthi kulesikhathi samanje ake siceleni umdali wezulu nomhlaba kusho ukuthi kube yena oyothatha indawo kulomsebenzi ngoba uma lo msebenzi uqhutshwa uye into zakho zonke zihamba kahle kodwa uma simpekela ngaphandle asoze kulunge lutho Jesu wa makatsa Jesu wa makatsa Jesu wa makatsa Ansa Hallelujah Akenya Hallelujah Musa Amakatsa Jesu Amakatsa Ansa Hallelujah Akenya ngegama lika Jesu Nkosi yokuthula uNkulunkulu wami umusa nothando silapha uNkulunkulu wami phakathi kulomuzi uNkulunkulu wami lapha ababili uNkulunkulu wami bazwenza isifungo ukuthi ke impela ke bayathandana bazothandana kuze kube phakade baba sikhulekela umoya wakho engcwele ukuthi ube wona oyawuqhuba lo msebenzi uNkulunkulu wami ngoba ngaphandle komoya ongcwele lo msebenzi awuzohambe kahle kodwa siyazi ukuthi uma sibiza umoya ongcwele konke kuyoqhubeka kahle khulekela bonke uNkulunkulu wami balapha ekhaya nalabo abalethe inkomo uNkulunkulu wami ukuthi ube nabo baqinise ikakhulu laba bazoshada namhlanje uNkulunkulu wami babophe ngefindo linye kuze kube phakade amen Siyabonga baba umfundisi sibonga kakhulu intsosana baba siyabonga esikhathini samanje ngizocela kuzoza usystembi the mother's groom uye uzosipha amazwi asitshela ukuthi uyavuma ukuthi uKarabo athathele indodakazi yakhe or uyala systembi mate DJ kuba lethu nokwamfundisa Dumelang sanibonani igama yimuthembi wakaMahlangu Malitsile ngashadwa kaMsiza Liphahlwa siyanamukela lapha ekhaya kaNkosi Dlamini wena wokunene wena wokuhlehlethela simbonga umdali ngelanga lanamhla ngoba ngabe akusintando yakhe ngabe asikho la ngiyabonga anisebahle nje yo ngifela amazi bantwana bami phela nani bantwana bami ngizamikisa izulu nesuthu ngoba ngiyazi umntwana uye basuthwini mara bazangixolela la ngizashayetsa khona ngoba sengishayitsile hlala bantwana bami ngiyanibongisa yazi lewini bahle ngakho ngathi ningahlalela safuthi la impathe yenu
uthando lwenu nibona abantu bagcwele la balethwe uthando lwenu so siyanibongela abantwana bami Karabo wena umntwana wami ngoba mina ngokwazela esontweni uyi-youth mina mangibona uzala ekhaya ngithi hawa umntwana we-youth mari isikhathi masiloku isihamba ngithi mari youth le seyifika nasebumnyame hayi kushaya amanzi ngathi ngiyabuza bathi akere mama ribolela tsako kereke athi kereke ngithengisathi ngibhekile hawu ngayibona ikereke nyara nayo seyivela i-youth ngathi kusho ukuthi bebangishayashaya abantwana so bantwana bami isikhathi eside sisonke Lindi mntwana mnyazi uyahlonipha gaitso wahlompa gaitso o rata batho ke khopela o di trepole dilotse lerato lela le ska change ibile o ska dumela motho a o chikile o itse re sathane hona bjano o lotsitse maruma hae all sides wena sa ha ngwana ka o khuna morapele o re ke na le modisa wa ka ke tla be ke hloka o tlo bona o tlo aga motse wa hao rena ka nako ya rena ne ba re botse re go lenyalong ga fisa go ya shisa mara nako nngwe le rena bomme re fihla re gotse mollo nako bogebe wena o tla nna o sa fibjang wena tšhuma dikerese o khuname o rapele o re mathata a hao a ohle o a fe modimo ka re na le o ka tla monna o tlo kry-ile gore ke tlo fa maele e seng ona so ngwana ka bana ba ka tshwareleng go modimo tsela e le tsamaileng ke telle o pate ela la ishia le nametse freeway ene mo freeway bana re fihla re shane re ya ko yellow line o tla hanyane ka re hey ka tlhela wa nyiwa ka just speed ai o tlo khobana so bana ba ka ke le leboga Lindi a ke re wa bona o kreile family empty ke khopela ngwana ka o te tshware ka e re tshwerpile mara ke tshwantse go botse o te tshware pila go feta mo o re he o kreya ile gore ba ja mosoko ka masonja o joine o je o ska ra wa nna go ke tlang a re je masonja a o sale wa ka wa hang tshweng a ke re ngwana ka ra utlwana ke so ntshwengwe lengwe o e be mo modimo ene o ire dilo le monna hao le utlwane o ska no tsoga fela out of the blue rena ke nyaka di sofa tse navy blue tshwantse le nne fatshe le bolelo re le nyaka di sofa tse navy blue le budget a bjang then o tlo bona go ka sebe le ntwa ka montlong ka re tšhelete le yona ke mathata ya loisa ke mare le ka re le ntse le utlwana gore beke o ka re go ima re tlo sheba ka cabbage le arch mala hana mehlo le sheba ka cabbage le arch bophelo bo tswela pele ke a leboga ke bana ba ka ke a leboga thata abatho re tlile lenyalong bamba mzalwane uyeza masinya bamba uyeza bamba mzalwane bamba mzalwane bamba mzalwane ekwale DJ batla ba opela bamba mzalwane bamba mzalwane uyeza masinyane asa opeleng hora ro jela motho ba le jela mona man ba sa le opeleng ha ba le jela mona ne ba tlile fela go tlo bona re ka nnete la nyala na Lindi le Karabo ke re ba sa le opeleng ne ba nya go ira sure la nyala na so ba le bona le mola ba re ne sfar ba nyala o itse nanga so opele la Karabo ne ke monnyaka o itse Lindi motsere ya blas nna Lindi ngwana o kana ke monnyaka o ta boy motsere kwa ha o ka jeno braka mona go ya hona beno ke tlokopela from the groom's family go thwe koko a ka fiwa lebitso
gore koko ke ena tlang a tlo fang speech mo pele mo ha ba mpha lebitso la koko o intshwarele koko ke a di dumedisa bitsong le matla la morena Jesu amen ya wa itse keng re tsene le morena ka tsheko amen ya re tsene le morena re a leboga thata amen ya bolelang ke koko ya khaba o tlhalositse ke koko mmamokgoko Karabo ke setlogotlogolwana sa go gae amen a se setlogotlogolwana ya so re leboga modimo ka letsatsi la ka tsheko ke letsatsi le dirilweng ke modimo o rile re itumele mo go lona. This is the day that the Lord has made, we must rejoice and be glad in it. So re tlo itumela kopanong ya lona. Lefoko la modimo mo Psalm 127 e re fa e se morena yo a ga ntlu baagi ba yona ba ya agela lefela. So a se ka ba ile gore modimo ga yo fo mara ke leboga ka go utlwile mama a bolela gore ne le youth ya ko kerekeng, meaning that leads tsela ya nnete, and then le tlo itshwarella ka yona, and then mo tseleng ya lona wa boraro ke modimo. Mama koko eng e ka ba wa boraro mara wa boraro mo gare ga lona ke modimo. Ga utlwa go le boima o ya mangweleng, and then modimo ke ena a tlo go senolelang e ba a le natlafatsa mo lenyalong la lona amen. And then ke leboga modimo ka tshego ke letsatsi le monate thata because Karabo you know a ke re fela ke bue fela ne ngwa ga tsotlhe tseng ka no re no utswa a kere now o ja keke o sa utswa ya no e ja free kwa hao so re a leboga bagolo re leboga thata ba lapa la Mosiza le re file ngwana a o ngwetse ko lapeng la ko Nkutshweu Mathebola ne o ngwana wa ka mo gae ra go amogela o setlogolo sa ka mo hae modimo a le tshware fela ya go a le natlafatse a le godise le tieng le go le mo moreneng le be le tsofa le ba botlha kere a re ba tlotla ka boshigo tse dingwe a re di batle monate o re nye go tswella ka ona e re ge re tla kwa lona re utlwentse go le monate ge utlwa go le boima mme wa ka o ya mangweleng ke se se re kgonisitseng ke se se re emisitseng le ka tsheko. So itshepele mo moreneng kana go tsotlhe ke ena thuso ya lena ke ena tla le natlafatsang ke ena mogakulli ke tsotlhe modimo wa lona le se ke la latlha morena ge le yanong le fitlhile mo maemong a tshwana le a ebile re fitlhile modimo le o re fitlhitse fa go siame re tswella ka tsela ya modimo ene modimo a le natlafatsa modimo o le bulela menyako e mentle amen. Gore go ka tse go re ka opela Satane o swabile Satane o swabile Satane o swabile hallelujah hallelujah ke a leboga. Thank you mama re a leboga koko DJ rata go leboga koko ka mantswe a fileng baratani ba babedi ba
mo nakong ya hona no ke tlo kopa anti ba re ke rakgadi wa Makoti ba re o dutse samwe hona mo ha ba mpha mabitso ba no re ke bo anti le bo koko kopa rakgadi a tle go pele rakgadi wa Lindi. Lochani lo tsamelang bomam gape thongwa ka mabena o ragadi ka Lindiwe nisavukile mara namhlanje size ngethabo lenrombi yakwamabhena ethatha kwathwe umathebula ngizogogwatsho njalo Lindiwe ngathemba uzoziphatha kuhle thina ungasiphathisi inhloni kwamabhena batsho ubuye ngoba unahlonipho kuyabekezele kwenrensesi nokuthoma hlonipha ubaba wakho uziphathe kuhle and enye into yesibili no take away poto sesi akazokudlisa indoda ama take away uzobuya ekhaya batsho ubhalela kuphekela ubaba indoda iyaphekelwa indoda iyavaselwa iyahlanjiswa iya-ayinelwa uyangizwa ukuthi ngithini enye ke ngifuna ukukutshela ke igawuni madoda nasi igawuni yohlalela imini yonke esofeni ngama Nigerian ndona ekhaya uyahlamba uyazibona umuhle kangangani uyokuhlala unje hayi ukuthi na ungakwakho kosekuseni uvuka uhlalela ama Nigerian indoda yemberegweni na ubuyako solo ungena idress uzokuchiya ukarabo yobona abahlele endleleni leyo nayiberekses njengoba umuhle uhlala umuhle nje and enye kuqa uthandazi bawuzima emtshadweni wakho akukhambele ngaphambili impilo izoba mnandi emtshadweni wakho ngiyanithokozisa niphathaneni kuhle khwenyana ungahlakisa umntwana ekhaya seplief ya ngiyathokoza thokoze batsho take away ayikho sisiyo ndela upheke yo DJ ngiyacela uthi Thank you, my selector. What I like, every speaker was here. So, you know, when you ask God to lead your way, there's nothing that is impossible. What is impossible with us men, it's possible with God. So if we put God first, amen. Mona kong ya hona no ke tlo kopa malome from the groom side. Malome ke ena tlo tla mo pele. Ba golo le tla intshwarela ba no re ke re koko malome ha ba mpha mabitso. So ne ke kopa malome go mogonyana e be ena tla ngo pele. Selector. Ke rata go dumedisa ke thoma ka banyadi ba rona ke tle ka the family ya Mosiza ya Mathebola ya Nkutshweu ke rata gape go dumedisa le di weaknesses tse di leng teng today but witness
tiro e motlolo wa ka Karabo a etsang. Once e ntse ke nyadisa bjane ntse ke bala matsogo ke bala menwana ka ya matsogo ke re bana mosolo mo ka tsofala batlogolo ba ka ba botlhe ba felela mose go ra gore nna ke ile bjanong ke tsofetse. So ke leboa thata ba Mosisa gore fa ngwetsi e ntle e pila ke re Karabo mosadi ke yo o iketsetse yena o morata ka kola jeni e o e tsimollang gompieno le tlo e tsamaya ba botlhe le tsamaya pila a ke batlo utlwe o mfounele gore malome wa bona tlhoile o e jeleng e lena le kgona tse kanang-kanang e tla o ntsholofele dikgang no Lindi ke ena tshwana mfoune ya malome e tla kwano motlolo wa o shiwa mmakatsa a se ngwena o mfounele o mpotsa ka tlhoe gore ena le kgona tse kanang ka itse tlhoela le kgona tse ntšhi ya gago a ke tse e kgona wa ntshwa mpotsa bja kere ya ko ntlong kwa ke tla o kry-a ko ntlong nka se ete ko tlabela disolva le dithukang tsa lone wa bona. So le gale ra leboga go kopana lena mosadi Karabo o ithuseditse ena nna ra o thusetsa ena and se na le seetsa nako le jola a ke re tlwaetse o e bolela bjao nako le jola tswelelang pele ka sona ebile le mo game number 4 ya go game number 5 wa bona o kukele dikauso wa utlwisisa o sa iketsa letšhangana gape letšhangana le tsamaya le mosadi o tsamaya ko pele mosadi o tsamaya ko morago wa utlwisisa o ka re ba kwatalang sorry matšhangana le teng so if le tlwaetse o kgabarana wa bona kore le tse le tumileng ka tsona wa bona baetso a rena mafoko a mantši a ke batlo senya tse di lokileng tse ba ba fetileng ba di boletseng a ka ke ao ke re motlogolo tlhokomela ngwana Mosisa wa bona ba o file ena le pila bja e sa re ka bošiu ra mo kry-a le sekobo mo koofaditse a isa bereka tseo mosadi ga o bona o etsang o itaka thupa ka motlasa mpa mohuba wa bona ga o tshwanne go lwa le ena ka di-face a kere nna ra o ruta boxing ra o ruta boxing so modimo ke o thank you Re leboga malome selector. In fact, selector, just wait a bit. I think people should sing. Whenever we're going to call up Rakadi from Mukhonyana, from the Grun side. Can I not battle Bore have and Ziba Batala music? Ale Bore, man. Rakadi, Rakadi Yamwana, Rakadi Yamwana, Rakadi Yamwana, Taula Yamwana. Oh, Rakadi ki o fihlile. Wa itse re ka se opele re dutse fatshe mara. It's not possible. A ropelleng banyadi ba re ba bontsho re ba thabetse hle. We are not, I guess maybe or kwa khale nna. Maybe ho tlile lenyalo ntshwantse nne style o lebelle gore ba pereng. A ba thonga re ba opeleng. O mong a ntse pina ya lenyalo re ba opeleng. O teng a ka intsha. Or malume unga ku kwatisa machangani wa tebo aba halavi no imbelela ute ba tsheka ku famba mahlweni tsheka vasati ya ndhaku a ya swi endli leswo hi famba na vona so leswa I swa khale leswiya so swi ni famba na vona ayi malume a ri kumela tshwarelo so a ri opeleng he Outro. Namela taba, oba motse
wena unyetswe, wena unyetswe, wena unyetswe. Namela taba oba botse hore wena unyetswe. Namela taba oba botse hore wena unyetswe. Wena unyetswe. Wena unyetswe. Namela taba oba botse hore wena unyetswe. Namela taba oba botse hore wena unyetswe. Wena unyetswe. Wena unyetswe. Prakarabo le auslindi a bona yona tafole la ba emeletse nda e fan kopa motho wa tlo setanga di drinks a itse sho gore tafole la ya tlala o phala tsotsotle because o ka re ke bona ba batlileng lenyalong ba wa bona tafolela ke kopa e ba yona bona without wasting any time le auso thabile shem o le thabetse wait mona ha o nyakeng mona ona ha o nyakeng thank you. Okay, Rakadishu Utilo Famayele. Thank you. Dumelang baholo. Karabara he Rakadi. Wait, ba Rakadi a teng tla la yengwana. Mara, na ke nna baby nyana. Ke nna baby yana mo Karabo. Kore Karabo ke na la yana. Kore ke na thulanang le nna tla kra remo. Wait, hey, Lindy. I'm about to make a good tablet. Kill a tablet, and Lindsay thing ratana, I to change. I can't click a carabo. I can't click a carabo. Carabo mutaga. Mutaga ki ola, Oliver let's go class, Marcarabo mutaga. Korankua. Montlong ba botlhe ba mathebula ba nkutswe o motswa hae ngapo ke sefane se seng ke se lebalang re fitile ba botlhe ka morangua gore whether o spendile 2 years 10 years ne re gola ba botlhe nna le Karabo ne re setse re le 2 re stota re le 2 re khalana re le 2 re jamna re le 2 and ga jeno it's Bari, you're welcome. So welcome. Being married is such a privilege. Respected, honored, treated like an egg. Manzuka manchi but ralerata and owana rona kajeno. Thank you. My selector, just play something nice where they can dance. Let them dance. Shoo! Shoo! Yes. Away. Hey. Ah. I can select.
Thank you, my selector. Hey, ke utlwa pina e re ba tshwere ke chest pains. Abakholwe. Brakarabs abakholwe. Bjano ba hankosi ba fetse ngkhomba no. Ba re why ka rena o re tswalla go ntle bjana. Hape le rena re teng iso. Ba le rena re ya go bolela ba hankosi. Wa ba itse. Ba re hai wa go re tswalla go ntle re nya go bolela le rena. Ke oh okay. E re ke tla botsisa ba re a o botsiselo re nya go bolela. Mona kong ya no ke tlo khopela Andy friend Zanele ke ena tlo tla mo pele mo tlilo ya la Stogolo ngwana hae selector re khopela pina e monate re ena o nya go jive ene wa I jive o swa ka o ke cousin a ka shem wa I jive selector no mmetha ka engwe gore o itse keng Zanele ke nna auntie wa Lindi ke ngwana wa little sister ke auntie na okay ke nna mane ya Lindi ke last born ya habo mama Lindi so na Lindi we are almost like age ya rena e nyakile e lekana so pila re different cause re fudile bo bohle. But before ke bolela thata ke khopela Mr. Maleka atle a tlo joina ke khopela le bahamolotshwa batle ba tlo ema le rena mo pele DJ kopa pina ke leboha ke fitse ke etsa crime hore ke memo mo pela Lindi le Karabo ke na le Mr. Maleka by the way Mr. Maleka is my husband ke fitse like o ka re ke etsa crime ke memo mo pela Lindi le Karabo without Mr. and Mrs. Molotshwa because re phela kaofela so na a ke na mantswe a mantši ke rata hore mo Karabo Bible e re he who finds a wife finds a treasure and you will always receive favor from God like modimo tlo like gore mabati a ne tshwantseng a bulelwe batho ba bangwe a ka se buduwe because a ba nyala but wena today because you are married you are blessed you getting favor waya from komodimo so
le mmereko maybe ko mmereko no nyaka promotion or no do more reka koloi e nngwe, but because you were not married, you don't have favor from ko Modimo, but today you are blessed. And Lindy, re tlhakhole, like heaven le Karabo le Thoma, I was there, and today I am very honored hore ke mo pela lena so ka tsatsi le le bila so. It's a beautiful thing. Ra le lebogisa, keep on praying. Ne ke re ke nyogo ba tola ke las gaga se seng sa rena re le 3 mara ka rai ke tsa rena re le 3 ke stalo ke ke la bo ha my jabs Lindiwe, my beautiful friend. What a journey you have taken. The both of you, I'm so very happy. From where we have started, wait, I get happy today is happening. Just hold on, Lindy. Lindy is a respectful girl from Kale, very calm. One was nangin twa, or chompang Karabo. You are so lucky. You know, Lu and Ankir, very lucky. Mutwana didn't okay meet. Le hakabali anything in between deep inside. Ugasu mutwa a jump to hodim. Very calm. And I'm not a pillar like a Ruska Omania. Whatever it is, it was young deep. Ulala mudim. Matata thingy, ata ibila fit. That's how we build our homes and our marriage. Till today, as you can see, Loena, you must learn from me again. Yeah, we hold on and we be happy forever. I don't know we reading Bogo forever, Luna. Sanibonani ngaphakathi ekhaya endlini. Ngibonga bonke aba lensizwa le ngibuya kude nayo kakhulu. Kade ngisefieldini nayo. Karabo ngiphile nayo isikhathi eside kakhulu. At least abambene nayo Lindi. Dala bathandana nje kakhulu. So ngibafisela okuhle. uNkulunkulu ngathi angababusisa umshado wabo ube muhle. Babambane bangavumeli number 3 in between. Mawuthi kanjani mama sithi thatha lento ayinabungozi izokusiphilela. Siyabonga kakhulu, sibonga kini nonke ama supporters, siyanthanda, ngumndeni wakaMlotshwa mina. Ngiyabonga kakhulu kini nonke ma South Africa, ngiyanthanda, siyabonga. Siyabonga kunosibhilo sami singe sinamahloni and ngizosiphusha ukuthi sikhulume naso mara nakore dumela le gae mara le bontsha le Sept o gara la tla lenyalo mara serious ke khopela o tla me Polokwane ka kamo Angeli Karabo na ke na mantshi like ka he mama le ka boletse ke tla re la hae le laka ke ntlewa ke laka le Mujida you're welcome muliking ya re wa bona le mama de smile se lo ena ke re welcome la itse hore hira hala no need ha re ke le tlhalosetse hore e thomile bjang ene lo no tswela pele hona ga mkho yeah for na ke re congratulations Modimo wa lerata on a serious note and lena ra lerata yeah MC Karabo o motshwara marapo ka tjeko a swana sipo oh sibilo ne sharp
Siyabonga ningathi ingoma yiphi ku DJ sicela ingoma Arjayven imbanyani tu ifuwakhona jaiva naibile ke lebeletse ditafula tse di sabile ke bathoma ba tsali drink a ke ra ela o sa bafa Tiny Nkosi Ozazane abame la phambili ebakwaNkosi bayibo baphakamisa estradini sethu uphakamisa nomoro remember waka ra uruboni bya wakwaNkosi nabo bathi bacela ukubulahlela ewabo amazwi ngathi spokesperson kuzoba uzanele Khoza naye uvela wakwaNkosi over to you bhekene abashadi phela sanibona nonke ngiyanibingelela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu amen mina nginguzanele wakaKhoza isizukulu sakaNkosi mina nogogo kaLindiwe sizizukulu zakaNkosi Lindiwe siyabonga usenze abantu si proud ngawe namhlanje nawe mkhwenyana wethu Karabo mina ngiyahlonipha ngizokubiza umkhwenyana ngeke ngikubize ngoKarabo siyabonga abantu abami sebakhulumile kakhulu sekwanele ukuthi into yokuqala uNkulunkulu kunzima kunjani ungayi kumngane ungayi kumama wakho ungezi kimi lo gogo lo yabe kakhuluma kuphi ungathi uyakwazi ukukhuluma ngifuna yena funa uNkulunkulu wakho ngene ekamereni lakho uvala umnyango ukhulume noNkulunkulu wakho konke okunzima kunika uNkulunkulu wakho we are proud of you my child sichaba ngikhuphela lubotsa ntwe 1 nna kohetso every year anyadisa kupela le re phaphathele matsoho aka utlwe ke kopa le hopi every year na go tse re tlo ni bitsa gape le ngwa ho tlang re lo omong ashu umshato lento siyashadisa namhlanje ashabuleni sikuleni sijayiveni kumnandi lethandelele elimelana namhlanje yithande elimnandi please asijabuleni asiphaphatheni izandla umshado lento shada mntwana mshada we are proud of you ngiyabonga ngiyanthanda nonke ngikhohla ukunitshela ngingumama kaPastor MC Sipho amen ngiyabonga mama umncane wami laba bogogo bami abayithuba kwaNkosi angazi ngifuna ukuyala uLindiwe ngoba ngiyazi umunye ugogo uthi ngikubambele ungakhali ngiyacela Lindiwe na ugogo wakho sanibonani sichaba ngiyanibingelela nonke sijabulile sonke mina ngwakaNkosi mina ngwakaNkosi ngunganti kamama kaLindi ngiyangithola ngiyangizwisisa ngunganti wakamama kaLindi ngisele ngiyi-1 la emhlabeni bonke nikhulele phakathi kwalendlu lendlu le yakaNkosi
yakadlamini wakunene nikhuliswe umkhulu wenu Samuel Nkosi uGonof abanye bamazi ngoGonof ubhuti wami yifirstborn yamamami yebo uSikoni namaropini wenda kaNkosi wawubamba umuzwa kaNkosi wathi nakangena kaNkosi sathi nangu uSikoni ubhuti wathi haya ngimfuni sathi uzamthatha sathi uzamthatha wathi nakathola uMonica sabiza uma wambiza wathi uMonica nguMaria wambiza wathi nguMaria wathi nakulandela uBilly wathi uBilly nguJoseph Nkosi ngiyabonga abantu abaningi uBilly Palace siyabonga siyabonga gogo thank you selector selector Bona groom family re feditse ka bona so ke vote of thanks ke Chris and then photo studiwa then mama right ka siyabonga ningahlala phansi bomama sibonge kakhulu would like to thank all the speakers who came bafama yele amonate le rena ra ithuta hona mo re fela re ntse re kopisa mo nakong ya hona byanong it's a vote of thanks by brother Chris ke tlo kopa brother Chris a tle mo pele tlo ba yena re lebogelang my selector kopa o no mo emelisa ka thengwe monate so come on guys, lega se nne bjana ne Ari emelang please Polokwane we ai emelang Polokwane we ai emella Mama wa Rogo Black. Me wa Rogo Black. Hello mama. Mama Zala. Mama. Mewe. Kaba Jaifele mama se. Hey tamam.
Lindiwe go na le motho a thabetseng lenyalo la lena ke nyaka le jaifele shue oza tsena mama tsena oza 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 ai oza Ogane watla bra Chris Abut Chris ogane watla. Thank you selector, thank you. Una le beo mo thabile wa isi on thabisa man o tsara marapo a ke o leboge ke leboge ba nkutsweu ba ga mathebula ke sala ba le batho ba re tlhakantshitseng mo monyadi he ke re monyadi ke bolela lena ba bobedi ba lena a modimo a le dire sentle sen nna le batho ba botlhe ba re se irang ka jeko go go bea foundation for lena e leng hore lena le tloaga lapa la lena mo yona ge le tloaga lapa la lena ke khatlhile ke utlwa gore le batho ba thapelo le itse modimo bile le itlhakane go kerekeng. It's a plus la itse tsela now go tlo nyaka gore le ithute go invite modimo mo di decision tse le di irang going forward, because remember gore the only nako e una le yona ke gona bjanong he re ntse bjana. That's the only nako e leng gore wena o na le yona. A o itse gore go tlo iragalang after 5 minutes. It's out of your control. This is when you now need to invite God in your plans, in everything that you do. Ke bolela bjana ke na le case e nngwe ya lapa whereby one wa bona o tsamaile yo reka koloi without go rerisana le o mongwe. A re ha fitlha kwale di clever tsa di salesmen ba mo fa balloon payment ya 50%. A itse gore ke eng balloon payment. A tla ka koloi a shaena tlo bontsha mokhala gore ke rekile koloi not knowing gore tlo lata mathata ka mo hae. So ke tsheko bjana. So please guys rerisana boledisana ka ntho nngwe le e nngwe e le ira. Go na le botlhale botlhale a kere o kgone go kry-a ko sekolong wa bala ra o bitsa Dr. Mang ke buka o itse re buka o bala idea ya motho mongwe a kere o ba re o regurgitate se o mongwe a o boditseng so. Now botlhale o bo kry-a ko modimo, botlhale a o kry-a ko sekolong, and botlhale bona le bo barinyana bona le bo mflamfinyana again. So tshwantse o khopele modimo gore modimo nkete pele mfatlholle o be middle field o ska ba backline o tlo nna o thiba ntho le nngwe o be middle field o kgone plana dilo tsa gago pila kere me Polokwane we ke ska ba serious thata le nna a ke re tlile lenyalo nna ke lapisitse gore he re tlhakantsha ke dilo tse leng di rukisa botlhoko at least ka tse gore tlhakantsha ke ntho e pila and ntho e re nyako e bona e tswela pele mo bo botlhe. Wena o tikitseng gore o ira boshaedi o kheletse ngwana batho go geno kwa le without go rerisana le ba ga bo bona o itse gore o na le molato and molato o a se wa ga kwa mangelo ya go heno. We are a big problem e leng gore ka se emele. So itukiseng majita itukiseng re tetsheje bona bana ro tlhakantsha di case di atso plan ya atso tshwantse thomo wena bana o nagana gore nna ke eme kae o tikirele plan ya ha o tekagelela pala ha wa kere mo tshwara marapo e re ke ska ya lololo di go ile ke ba bona ba sanya go lo focus a modimo a dire sentle lena bo botlhe ba khotsi ba rena re lebogile thata re tlhokomeleng ngwetsi ya bo rena mokgonyana gona le ntho e leng gore ba e bitsa ke GBV
And I think ela ira halake he monna a palla go ho berekisa upstairs. Tshwantse o breach the gap between emotional intelligence your mental intelligence. Again, wa itse bo mmare na bana hana ka. Again, wena tshwantse o nagane ka. Again, khopele modi o tla o thusa. Modi mal dire sentle ke a leboga. Ra leboga bra Chris. My selector ha teng. Mo nakong ya hona byanong ke tlo kopa mme Mosweu ke ena tlo re lebogelang ka thapelo, and then after thapelo ke tla le botsa gore di station tsa go ja di ntlefe so that re ka kry di tsa o ya maleng. After umama qeda ukubeka umthandazo ngizontshela ukuthi ama station okudla angakuphi. Ngiyabonga mme Mosweu. Selector. Before thapelo a re tlo jaifang, wait. Thank you, my selector. Thank you so much. Thank you, Mbewa Galwa na ujaifile monate ra lebogane. Thank you. Ke a leboga seboka se se tlhomphegang. Nna ke Mahe Karabo. Ke mmatswala wisa Karabo. Karabo le ena ke ngwanake. Ke mafake le motlotlo. Mme ke re pele ke tswalla kokoano e ke fe Karabo le Lindi the three basic rules of the marriage. Now, ka di 3 tsa October next month, ke tla be ke fetsa 51 years ke le mo lenyalong le ntate Mosweu. So like ke nyalwa ke le 24 years, se ke le 70 something. Banaka ke re lenyalo la lona le kopantshitswe ke Modimo. Modimo ke ena dirileng hore ka letsatsi le go le kopane. Mo malobeng ke botsisa ntate Mosweu ke re mara go tla byang gore monna a kopana le motho wa sa moitseng a mo rate ebe ba phile mmogo a re ke ditaba tsa Modimo. Jaanong tshwarang fela bjalo banaka. Your marriage is based on God. And ke rata hore ke le rekere wena Karabo mosadi o batla go ratiwa. She needs to be loved. And wena Lindi monna o batla go tlhomphiwa. O skwa mo manya mo pela bana. Tlhompha monna gago, rata mosadi wa gago. And go bofelo the basic thing ke communication. No secrets. Ke a leboga. A ropeleng one verse ke tle ke tswale ka thapelo. O sa tlampa abala lewo pilo bona meke tla laka metla katsuka. 'Cause
matlu ya a re rapele modimo ntate modimo mora modimo mo ya boitshepo re fane monghadi a bophelo ka letsatsi le kileng la tlhopha ko wena o re babaletse modimo dilemo wa re phepisa tsempe tse nne di ka re tlhahela o re betse gore re tlo kopana mo moletlong wa ka jeno rara ra go bitsa rara bless this marriage ba fe matla ba fe botlhale ba fe bopelotelele re lebogela lapa la Hamsiza ga ke le ba re hodisetsa ngwetsi nna le ena mogadi a bophelo mo phatšhimisetse sefatlho sa hae a fitlha a amogele ba nkutshweu a fitlha a amogele ba mathebola rara a itse fa ile ngwana wa bona leina la ngwetsi a tle le dira rara ra go bitsa rara tshegofatsa ke gona maoto a tlileng fa tsamaya le batho ba botlhe ba batlileng fa gore ga ba boela malapeng a bona ba boele ba bolokesegile rara nna le malapa a mabedi a rara ba itse gore ka tseno o ba bofa gantse ke selo sengwe mme ba dirisane mmogo ba tsamaye mmogo ba felehetse bana ba ba mo pele a rona ba gore ba tsamaye mo lenyalong la bona ba itumele rara dintwa di fele dipolelo di fele re rotloetse bana modimo re go biditse seabi sa matlhogonno a re mfa re palelang ko go fitlha re okeletse ko wena ya rena nka o sa feleng amen ko bofelong a re rapeleleng dijo morena tshegofatsa dijo tse di tlo jiwang mo tafoleng e modimo tshegofatsa le matsogo a di dirileng gore ga di tsena mo matsogong a batho ba gago mo mebeleng ya batho ba gago di ba matlafatse di ba tiise di ba phatšhimisetse sefatlhego sao ba itse fa le wena modimo o phelang re kopa tsotlhe tse mo leina la morena rona Jesu Kriste amen re a leboga mme wa ka re leboga mantswe a monate sibonga kakhulu yabonga thank you nibone namhla esrom today nibone esrom today nibone esrom today nibone esa wantolina igazi lakhe lingingobele ngidlali fayezulu thank you my selector ai selector wa mpetha bjano ka utlwa ka re ke mo kerekeng bjano ke a leboga esikhathini sa manje re tla be re rile phoso e kgolo re sa utlwa gore se se lindiwe o ikutlwa bjang ge ba motseya ba misa gankusweu and re ka se e tla be se molemo re sa utlwa gore bra Karabso a re ba motseya or bjang or ba mo gapeleditse gore a motseye na so from now ko khopela from the bride a re botse gore yena o ikutlwa bjang wa leboga ha one motho a mo gapeleditseng o rata monno ke monna wa hae re thoma ka bomme ladies first selector ke kopa na tlo mo emelise fela thank you ba bheke bahle njani where's the cameraman yo tingamushile stop thank you selector bona Karabo motshwere bjang wa re bontsha re kwa hae o ya se khomba ukuthi wakhe
Hey, no makoti wakhona akasamuyizeli inkosi yami. Kwakuhle kwethu. Anisebahle. Over to you. Ke rata le dumedisa bo botlhe ka lebitso la Morena Jesu. Amen. Nna yo shame a ke tsile hore ke ne ke rata le leboga bo botlhe for matsapa a lona, for ho cancela mabaka a lona le dedicate letsatsi la kajeko ho tla ho tlo keteka le rona. It means a lot to us. We feel so very blessed. Yo Monday ne ke le worried ke lebelletse weather ke re yo I know weather e tlo re disturb batho ba tlo palla ku bina montle mo. So I'm very happy hore le weather ho bulehile ya la alawa hore living free. Another ke rata leboha family e ke yang ko yona. Ke batho ba le re they are very nice. Ke batho ba bana le lerato. Ke batho ba bana le tlhokomelo. Banga mohetsi pila a ke file le hore ke ngwetsi ka mola hekile ko teng. But bona ba usa teng ba buta teng bo mane bo raka bo mamholo bo kok everyone lo tlile re ntse you will o ka se bone or you will never see hore o kwa hamsiza o ki ka mohare ke tseneletse ke within ka mohare hare. So ke rata ho ba leboga for lerato la bona ba ntshwere pila from the day e ba mponeng ka lona, from the day e ba nkitsitseng ka lona ba nkamohetse ka be ka ba le ngwana ona le 10 years today, we're turning 11 next year ba sa nkamohetse le ka tjeko. Ke rata ho botsa le ba ka mae hore feel free, I'm very safe ko matsohong a batho ba. Le skebe la ba le dauto le roba le mbushi boroko cause le nna ke roba la boroko. Ntate o ntshwere pila le mama ka wa itse there was never a time sa le ka tla ke lla Karabo eng I'm better till today. How many years later? More than 15 years later. 15 years I think really together. So mo mengwaheng me otlhe e ntate wa zanga ntlhorisa in any way. Ko habo ba mo hodisitse pila thata ba mo rutile o na le maitshwara mashape o na wa tlhompha too much. Wa tlhompha o na le lerato. So ne ke rata hore ka mkho modimo a re beileng ka teng ka mkho ba boletseng hore thapelo na thapelo ya mphidisa. Thapelo ke hodile ka yona nthongwe le gore le ke tlabega ke bone hore mo a huiri ke re modimo tse ke di fa wena cause modimo o boletse hore ha ka se re rwese morwalo o tlo re pallang and always he re na le mathata modimo tlo re tsela ka di solution. So la nka re mo tshepa hore yena wa phela and o tlo re lwela ha ona ntwe pallang modimo. Ntwa engwe le modimo ha ona re wa pallwa ho kgonagala. So nna ke ithutile ke sa hola hore se se mpallang ke a khunama ke a rapela and modimo a mblessa ka mo ene leng hore wa utlu like ho mo motso re etsa so wa tlhalohanya. Thapelo ke ntwe leng hore lena wa ikhona a ichabe like a tshabe thapelo ntate le yena ha imetswa a tipono hore wa khunama rapela. I think ke yona ntwe irileng hore re nne bo botlhe fo sebaka se se kana ho tisa thapelo. Thapelo ke ntwe leng hore always re be ile ko pele ka montlung ke yona e leng hore he re bona ka re wa itse keng dilo di a sharakana ra rapela nthongwe lengwe ya iketsagalla. So letsatsi la ka tjeko le khethile ke modimo and modimo na itse hore le tlo ha etsagala no matter what, whether pula, whether storm, whether dust, modimo na itse hore today letsatsi le tlo etsagala. So thank you so much for lerato la lona le support ya lona le ba ba pila bang o itse yo le ba ba pila ke a le leboga ke re le enjoyeng le tjeng le bineng go be monate ke a leboga. Dumelang baholo le kae baholo re teng nna ke na mantswe a mantši baholo. All I need to do now is just to give thanks to everybody that supported us during this process and thanking again Batswadi ba Lindi for raising an amazing woman. I don't get a guy without Yena, to be honest with you. We've been supporting each other through thick and thin, so they say. But I'm very happy to be here. My aunts, my mothers, my sisters, my brothers,
Yeah, sure. My colleagues, everybody that came through, ke a leboga. Let's enjoy the day. Thank you. Oh, ra leboga. Ke a le ka dula fatshe. If there's one thing I've noticed, bontate bo botlhe ba ne ba re na ke control ke mosadi. He ke ba lebeletse, ha ba ne dintlo, ha ba ne malapa. Ba tletse strata. And ba ne ba re hey mefro wa phone wa mbatla. Even today ba sa agile. Go tlule mme a eme mo rona le 57 years. Yo, a se mang le mang. Hey, 51. Hebe matsatsi a le tla intshwarela. Re na lo di beya mo di social media re re mjolo wa nyise. Batho ba ba golo he ba khona o feta mo. Ai hle, a re ba sale morao. Botleva bo ka se re thusi ka selo. Ntho a re ke re ke rana a ka se ntao le difro. Ayo nthusa ka selo. So, selector, while we waiting for bomme ba tlo khona o disha, ke kopa fela ho ka re jaifisa. Selector, re jaife.